رادیوی دنجی گله. جنابندان چنان رادیو دنگی گلدن باشگودارین هجایی رو 13 سبات 2025 پنجشنبه بروکسل ساعت 12 لامده 14 همه نوچند نواروژه ده پیشکش بکن لپیشچن سر نوچن پارز ایران جبودی تناره براپوس هرلیدان کرن KJK کمیته ازندانان یا PKK و پاشکه و KJDK Avrupa جبو 15 سبات داخیانی دان لدی جیریش دولت آتکادا گکر و چیتین و چالاکیان قصیده دودمان بانگا تبلی بوناج بو پاراسته هرمین قصیده هاته کرن بالافرین شهر بنار قندیل عین ایسا سیرین و کوبانه توپاران کرد دوباره دنباش بودارن هجم دست به برفرین و چین خودکین پاریزران جو بودیتنا ریبرا پوسر لیدان کرن پاریزرن بروه حقیقی 7 سال رازی استرک ریزان سر جا مازلوم دین چو امران مکچی بداخوازه هفدیتنا بمیکلین خوره سر سر دوستگری کماریا بورسای و مدیریت گردگاه امرالیه دان پاریزران جو بودیتنا بمیکلین خویندن ان امرالی عمر hayri konar hamili yıldırım و ویس aktaşi hemen سر لیدان هاته کرن کنسای سرکاتیا KJK جبو کمپله لدیجری براپود سالا 27 مین ده به تمامی تک ببن بانک لگل کرد و دوست وان کرکو دا کون قادا کنسای سرکاتیا گشتیا KJK به داخیانیه که کمپلوی نافنتوی یا 15 سبات 1999 نهان رو رشکر و فدایین کل دورا ریبراپو بون گلوکا کشه آگر آنگو شهیدین هون نکارن روژه متاری بکنجی ببیرانی KJK کتکارین پنگا و آزادی یا فیزیکی یا ریبرا پو سلاف کرن و گود او سرکتن جی پیشنگین پنگا و او دوستان رد خوازن مها سبات و تایبت 15 سبات دیروکا تکوشینا کردان در روژه کرشه سال 1925 سرهلدان شیخ سید پروواکه کرن و ده شخص وان ده ایراده کردان خستن برخر کرنه ده سال 1999 دشی ریبرا پو به آوایی که کورسانواری رادستی دولتا تر کرن خواستن در روژه که وها ده جاره کدن خرکرنا کردان دوباره بکن و بگینن انجامه KJK گوت اویدی و روژه دکارن و گورنن روژه آزادی و رزگاریه ریبرا پو ده شرط و مرجن تجدید دجی لسر بنگه ها چاره سریه که دموکراتیک خباتک وها پیشتخه جه 7 سالا بیستان هتا نها هر تم همان قدر لسر کردان هبو و او جی قدر خرکرنه بو و یکی ده همان دمیده لسر تیکلین کرد و ترکان سیاستا دجمناهی پیش خست. ریبرا پو جسال 1907 و سوسیان هتان ها دخبته که گل کرد جه قدر خرکرنه رزگار بکه. هر اوها تیکلین کرد و ترکان و گرین سالین بری. کنسای سروکاتی گشتی یا KJK را گاند که کمپلوی نونته و یا 15 سباته لطیجی و تکوشینا ریبرا پو هات کرن. ایرو تدیدن که سیاستا اینکار و خرکرنه هلوشیا. هر حکومت که هات جیادن زیدتر خدار بو و زیدتر بسر کردان ده چون گلک حکومت هاتون و چون لی نکارین لی پیشبری برخودان کردان بسکنن اگر آکه پیشی لرسر همان ذهنیت بمشه و خواه نگواره و اخوبت ویجی به همان رنگی به KJK گوت دوزا ریبرا پو دوزا 3 ساله که یه و چاره سریا ویجی و به یا 3 ساله که در روشه هایی ده ایدی شرط و مرج نازادی فیزیکی ریبرتی هنه جزای حقوق نافنتوایی جی ایدی نکاره ریبرا پو گرتی بهیله ده جبین داوی یا کمیته وزیران ده جی لویه که مکر هاتن لی AKP لگوری پولیتیکای لدمه بلاو بکه تفدیگره کنسای سروکاتی گشتی یا KJK بالکشان سر هفدیتنین لی امرالی جی اوها گود هیئت دم پارتی دو جاران به ریبرا پوره هفدیتن کرد جالی حکومت بانگا چکتانین ال ریبرتی تکرین لیده شرط و مرجن ریبرتی آمده جی تگوهرتن چه نبویه اگر کته خواستن برسه و بانگی بداین دوی بریا هر تشتی شرط و مرجن آزادن ریبرتی پیکورن KJK بالکشان سر ایریش سر کردان و کردستان جی اوها گود هر روز ایریشی هرم پاراستن ین مدیا باشور و روجاوه کردستان دکن هر روز سیویلان جنو زاروکان قتل دکن هنرمند روشنمفان و سیاستمدارن کردان دکن هدف دستاتینین سر شاردارین گل و او یک نشان ده به AKP چاوا نجدله
ین کو بندوانی وان هبن دوی بریا هر تشتی بانگوازی لآکفه بکن. کجا که دیار کرد که آزادی فیزیکی ربرا پو و جیانک دموکراتیک و آزادا کردان ایدی ممکنه او او یکشی برای خستن بوین و اراده کردان پیکانه. کجا که بانگل توایا کرد و کردستانیان کرد که به برپسیاری تف بگرن و حتی آزادی فیزیکی ربرا پو ریخستن بوین و چالاکین خواه خورد بکن. بالافرین شهر جاره که دن بناره قندیل بمبا باران کرن تکیداری ایریش هوشارداری بناره قندیلی دلشاد ابراهیم اواگاهی دا آژانس روزنیوسی demek درج بالا فرنشریین به مروول هرمه گریان پاشه گونده به پالنی یل سینور بناره قندیل بمبا باران کرن درباره زیانان دا آگاهی نهاتم دست خستن دوجی دولتا ترکا دا گرکر بالا فرنشر بناره قندیل بمبا باران کربو. داگیرکران گوندوارن این ایسا سیرن و کوپانجی توپاران کرن ارتشا ترکا داگیرکر گونده مشرفه و سرامه دا یعنی روشلات این ایسای به اوبوسان توپاران دکه هر دو گوند به دجواری تین توپاران کرن درباره انجام توپاران ده آگاهی بدست نکتن لیدیجی گوندوارن سیرن و کوپانجی ایریش هاتن کرن بالا فرشرین دولتا ترکا داگیرکر دوان کلیان ده بومبیان در دورا باجار سیرینه گوندوارن و دبارینه ده همان دمده گونده تینا پرا قراقوزاغی و سیرینه یل باشور کوبانه بچک انگران تین توپاران کرن درباره انجام توپاران و بمب باران ده آگاهی نهاتم دست خستن. کوردیناسیونا کجه که گوت ادی تحمیلامه نمایه کوری بریمه بازده ثبات کدن دناوا پرگالا امرالیه ده درباس بکن. کوردیناسیون کجا که ده سالوگر 26 کمپرویا نونتوی ده شهیدین هنکان روژ متاری بکن بیرانی. کجا که کمپروگر و هفکار انوان رو رش کرد و سوز دا که اوی خیال شهیدان پیک بینن. ام دزانن که هزین مدرنیته کابیتالیست این ده کمپلوی ده جی کرتنه آرمان جوانا سرکه ده شخص ربرا پوده تفگر آزادی و گل کرتیک ببن و خرکرنا کردان تمام بکن. اگر دما نگیشتن آرمانجا خواجی و لگوری دل خواه دست لروجلات ناوین و کردستانه وردن. و سینوران لگوری دل خواه خیز کربان و درگوشا شارستانی کربانا جی شر و آلوزیان. لربرا پو فلسفه جیانا به هفره لپیشی وان پلان خرج بوناستنگ. کوردیناسیونا کجا که دیار کرد که ربرا پولی امرالی ده دست دجمن ده جی مروف چاوا دکاره به سوسیالیست جیانا که آزاد و دموکراتیک پیش خست و برسوا هری پیویستا کمپروگران. ربرا پو دوی پرگالا خرکرن و اشکنجه ده خواجنو و آوا کر نو کر و برسف دا میمارن و پرگاله. ربرا پو گوت هون نکارن میلیونان کسی لبه هجره بگرن و بوی رنگی بو هیویا میلیونان. وجینا سیمی جی لسر بنگها دموکراتیک اکولوژیک و آزادی جنه آوا کر. به وی پارادیگما ایره نشانی مدرنیته کابیتالیست دا که جیانک آلترناتیف آزاد و دموکراتیک هیه. کجا که راگاند که ایرو لروژاوا و باکور و رجلات سوریه هیویا وی پارادیگمای شینده به و ریوبری خواه نشان دا که هر ناسنامه به اراده خواه دکاره به هفره بشی. پروژه ریبرتی بو تامینات که او یک دکاره لروجلات ناوین و جهان پیکوره. لروجلات ناوین و کردستان جنا که دستاتیا کولتیه ده بو ایرو به پارادیگمای ریبرتی یا آزادیا جنه پیشنگیش شوره شیره دکن. جبرویه که آرمانجا که کمپلوگران لدیش خط آزادی یا جنه بو. سرکتنا تکوشین آزادی یا جنان ده تکبرنا پرگالا خرکرن و اشکنجه یا امرال یره در واسطه و کوردیناسیونا کجا که گوت او نکارن 15 سبات کدن ریبرتیا خواه دناوا و پرگالا خرکرنه ده بهیلن و جبو آزادیا فیزیکیا ریبرا پو او بانکر. جبو که شرط و مرجن ریبرتیا ما ورن گوهرتن و آزادیا فیزیکی پیک وره دوه امه بهتر و خورد بشتاری پینگا و آزادیه ببن. جه 7 سالی حتی 7 سالی هر کس روژا رش به رنگ آزادی تاجیدار بکه و هیویا جیانک آزاد خورد بکه. کمیته ازنان یا PKK و پاشکی به داخویانه که دیار کرد که دو سال 27 ده وظیفه یا بنگین آلیدیجی کمپلوی تک برنا سیستم اشکنجه امرالیه. کمیته زندانان یا PKK پاشکی به داخویانه که دیار کرد که دو سال 27 ده وظیفه یا بنگین آلیدیجی کمپلوی تک برنا سیستم اشکنجه امرالیه.
کمیته شهیدین به درشمه هون نکان روژه متاری بکن جان خوفدا کرن ببیر آنین و گد دنوا 26 سالان ده به سیستم اشکنجه یا ایمرالیه ره ده شخص ریبرتی آمده هاته خواستن که ایراده یا گل کرد تسلیم بگرن. روجلاتا ناوین دخف که ذهنیتا نتو دولت ده گرتن و دنوا پرسکری کانده بیچاره سری تهشتن. شر جهان یه سیمین و سیستم نتو دولت و جهر دم زیدتر روجلاتا ناوین روبروی خوین و کمکجیان بهیله. ده شر فلسطین و اسرائیل ده به 10,000 کساتن کشتن. ایرو لسوریه جی به هلوشین رژیم باسی راحتش دستانی سر ریوریه و سبروجا سوریه ندیاره. دوان 26 سالان ده بردلین پرمزن هاتن داین. به برخودانا مزن پلان هزین کوپلوگر تک چون. ده سال 27 کمپلوی ده به تمامی تونکرنا سیستم اشکنجه یا ایمرالیه وظیفه یا میا سرکیه. ایدی پارادیگمای ریبرتی وکه هزا چاره سریه تی قبول کرن. هزین کمپلوگر جی اف راستی دیتن و قبول دکن. پنگاوا جه ریبرا پور آزادی جه پرسکریکا کورتر چاره سری یا لسر بنگها آزادی ریبرتی به پیشنگی دوستان وکه پنگاوا که گردونی هاته دست بکرن. بارمانجا شکاندنا تجیتا گرانکری و مسوگرکرن آزادیت مشاندن. جبو ویجی دوی پنگاوی هین زیده تر پیش بخن، گرسایی بکن و برنگه که خورد جبو پروتستو کرنا سالوگره کمپلوی و جبو تره کرنا سیستما تجرید و اشکنجه ایمرالیه هین بخورتی تکوشینه بکن. کچدeki Avrupa got em tevli çalakên ji bo şermezarkirina komploya navnetewî bibin. Kongre Civaka Demokratika Kurdistanên li Avrupayê kecedeke bi daxuyanekê komploya pazeyê sibatê şermezarkir û got hêzên ku 100 salin polîtikên înkar îmha û qirkirine dimeşînin bi pêşengiya rêbera hatine pûçkirin. Bi taybetî dewleta Tirk ji bo qirkirina Kurdan kiriye armanca xwe û ji aliyê aborî siyasî û civakî de têkçû. Rêbera Pod salvegera 26 de bi gaveke dîrokê ev serkeftin gihandiye asteke bilind û dewleta Tirkiye mecbûr kir ku ji bo aştiyeke mayîn de pêvajiyeke bide destpêkirin. Ne têne dewleta Tirk tevaya komplogeran hêza rêbera Po ya da alî îradeya gel û hişmendiya filozofî de dîtin. Kecedeke got rêbera Pod sala 26 ya komployê de mizgîniya gaveke nû da divê em hemû kelecan destekê bidin vê mizgîniyê û li dora rêbertî kom bibin. Ji bo jî divê herkes bazeyê sibatê li Strasbourgê kom bibe û ji bo azadiya rêbertî aiştiyeke mayîn de ya ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd dengê xwe bilind bike. Li Maxmûrê jî ji bo şermezarkirina pazeyê sibatê çalakiya girêva birçîbûnê hat destpêkirin li wargeha penaberan Arşiyê Rûstem Cudî Maxmûr girêva birçîbûnê ji bo 3 rojan li saziya ciwanan a Maxmûrê hat destpêkirin. Piştî rêzgirtina Hevserûka Meclisa Gela Maxmûrê Nûdem Yaman axivî got em wekê gelê Maxmûrê û gelê Kurd bi berxwedana rêbera Po her tim serbilindin. Rêbera Po tenê rêyek nîşanî me daye ew jî rêya berxwedanê ye divê em wekê xelkê Maxmûr û tevaya gelê Kurd divê xetê de têkoşînê bikin. Ev pêvajoya ku divê herkes li rêbertî xwedî der bikeveye û çareseriyê were pêkanîn. Merasim bi duruşmeyan bi dawîbû û çalêkvan dest bi girêva birçîbûnê kirin. Sendikaya Yekîştiya Karkeran ya İtalya CUB bi daxuyaneke Banka Tevlîbûna çalakiyan kir û got ji bo demokrasî û azadiyê divê daxwaz azadiya rêbera Po bêkirin. Sendikaya CUB got ku ew demek ku em gelê Kurd bi tenê nehêlin. Gelê Kurd mirovanî ji metirsîdarên çeteyê Daişê rizgar kirin. Piştre bi pêşengiya jinan modela demokratîk û tevaya gelen hembezdikê ava kir. CUB balkşan ser siyaseta Erdoğan û got Tirkiye bi pêşengiya Erdoğan weke hêzeke hegemonik tevdîgere dixwaze gelê Kurd û tevger azadiya Kurdan PKK tune bike. Erdoğan û Tirkiye dixwaze Birêz Abdullah Öcalan ji hişê mirovan derbixe. Lê Öcalan zêdeyî 26 salin girtiye bi 75 saliye û her dem aştî û çareseriya siyasî pêşniyaz kiriye. CUB ji bo meşa neteweyî ku wê di pazeyê sibatê de li Roma û Milanoyê bê duruşmeya ji bo Kurdistanê çareserî ji Abdullah Öcalan re azadî were pêkanîn Banka Tevlîbûnê li herkesî kir. Fesih Erdemci got divê bi rihê 26 salan berê li pêvajoya xwedî derbikevin.
Fesih Erdemcioğlu beri kompleya navnetevi hatı bu girtin u dadgeha teybet degeme amede be ceze mühebbeti hatı ceza kirin. Pişti 6 sal de Nisan 2021 de hat berdan. Erdemci tekildari komploya akıvi gud. Komploya ke demdireş u dijvar bu ve deme em digirtigihe bir Bartine bun. Mel Medya TV tamaşa dikir, radyoya meji hebu, agahiya meji geçedanen hebu. Di pazde isbat de jinişka ve ekran hate guhertin me femkir kutişten ne baş çedibin. Em hate sibehe nerazan. Sere sibehe seruk vezire deme Bülent Ecevit kutku rebera poli Kenya'ya hate girtin u balafreke anine Türkiye'ye. Ev roji bu me roja heri giran bu u me des bi çalakyan kir. Ve deme çalakyan hünni karın rojama taribiken hatin des bekirim. Peşiye hevale Halit Oral Aynur Artanu selamet menteş çalaki kirin. Hengi partiye müdahale kiru gut bila kese xwe neşewtîne. Me jî xwest bi têkoşîna xwe bi rengekî pêvajiyê heyî biguherînin. Li girtîgeha bir Bartine, Murat Kaya, Ali Aydın u Yavuz Güzel li dijî komploya bedena xwedan ber agir. Murat Kaya bi birîndarî xilas kirin. Ali Aydın jî dema rakirin nexweşxaneyê dirê de şehîd bû. Heval Yavuz Güzel jî li nexweşxaneyê şehîd bû. Erdemcî tekildarî hevdîtinên ji bo çareseriyê birêber Abdullah Öcalan re jî nirxand û got di qadanavnê tewê de hinek guhertin hene. Di siyemî şerê cîhanê de têgotin ku wê li rûşata navîn Sînûr ji nû ve bên diyar kirin. Li guhertina Sînûran de Kurd jî cîhtî kirin. Kurd xwedî hêzeke mezin. Bahçeli ev rastî ferq kir û banga hevdîtire birêber tîrek kir. Lê divê Kurd bizanin ku ev pêvajû jî wekê pêvajûyên berê dikare berwa jî were kirin. Lê cara yekem e Kurd bi serkeftin û ber bi serkeftin eve diçin. Divê ev fikarên xwe deynin aliyekê û li dûra rêber apo bibin xelek. Divê em çalakiyên afirîner bi pêş bixin û pêvajûyê bi azadiyê rêbertû û pêkanîna aşteke mayîn de tajdar bikin. Rejima Emraliye helveşinin komploya tevhim. Têkoşîna azadiya jinê bi komplore têk naçe. Demdema azadiya fîzîkî ya rêber apûye tê bikuşin. Azadiya gelan ve azadiya fîzîkî ya rêber apû re misûgere. Li dijî êrişê dewleta Tirkiye dagirker û çeteyên wê çalakê şervanê Qesedê didome. Navên deragiyandina Qesedê bilançoya şerê 24 saatên dawî bi daxuyanekê eşkere kir. Di daxuyanê de ev agahî hatin parvekirin. Şervanan li dijî barekên dagirkeran Elnigirê Qarakozaxê çalakî kirin. Bi qasî hate tespît kirin sê leşkerên artêşa Tirkiye dagirker hatine kuştirin û du çete jî birîndar bûne. Yekîniyê şehîd Harûn jî li noxteya çeteyan a li ser Gerê Qarakozaxê xistin û bi temamî rûxandin. Li derdora bendava tişrê droneke xwe kuş a çeteyan hate xistin. Di dewama daxuyanê de li ser êrişan jî ev agahî hatin dayîn. Dewleta Tirkiye dagirker bi balafirên şer derdora bendava tişne bombabaran kir. Bajarokê Şûx ê li Rojavayê Kobanê gundên Tîna û Qeseqê yên li başûrê Kobanê bi balafirên şer hatiye bombabaran kirin. Di heman demê de gundên Tîna, Cadda, Bilhiso, Qazax, Dîkan, Melha, Sena, Girînsêvê û Qarakozaxê bi awayeke ketober bi obûz, tank û roket û hawaran hatin toparan kirin. Gundewera Eyn Îsayê jî di hedefa dagirkeran de bû. Di van êrişan de zirarên madî çêbûn. Qesedê şervanên me Hozan Çiyar, Rêyan û Mihemed şehîd bûn. Navên deragiyandina Qesedê bi daxuyanekê şehadeta 4 şervanê xwe eşkere kir. Di daxuyanê de hat gotin ku dewleta Tirkiye dagirker û çeteyên wê yên paramîlîter êrişen li ser herêmê didomîne. Hêzên Qesedê gelê berxwe der dîrokê dikin û hemû êrişên dagirkeriyê berteref dikin. Divê berxwedana lêhangan de hejmareke şervanên me piştî ku dersek ya berxwedana dan dagirker û çeteyan gihîştin asta şehadetê. Qesedê ji malbat û gelên herêmê re sersaxwas û nasnameya şehîdan û heşkere kir. Diyar Kurdî bi nasna Ozan navê dayîk Şemsê navê bav Mustafa li Tevşo ji dayîk bûye. Di 11 Sibata 2025 de li Reqê şehîd bû. Abdulaziz Derviş bi naslav Çiya Qamişlo navê dayîk Elîfe navê bav Adil li Qamişloyê ji dayîk bûye. Di 23 Çilê 2025 li Dêr Hefîr şehîd bû. Leys Kert bi naslav Riyan Qamişlo navê dayîk Xeza navê bav Ceryan li Hao ji dayîk bûye. Di 16 Çilê 2025 li Kobanê gund Til Xezalê şehîd bû.
محمد الشریف بناستان محمد الشریف ناو دایک کوثر ناو باو موسینا لدیرا زوره جدایک بویه دیگه سباتا 2025 ده لعین ایسا گنده زنوبیا شهید بود. لچپران شهریا کوبانه نونرن رهبریا خو سرجی خو د چپران شهر د دیگر رهبریا خو سرا دموکراتیک توی سفربریا گشتی کو هیزن سوریه دموکراتیک قصده راگهاند بو کرن. ایروکی سازی رخستن تفگر جن تفگر جوانا سفربریا تبلیبونا قصده اوکی گروپکی ایرو لباجاری برخدانا کوبانه ایرو بهوارن قصده را به همی شروانا را ام تبلیبونا خواه کومدیار کری ام وان روژا بار جیان دکن لسر اساسی وی او برخدان هر ویبسر بکبر لسر اساسی وی ام بانگوازی امایی نفیرا کو جبونا تبلیبونا قصده هاتی دست بگیرن و ام بانگوازی و اف تبلیبون دوام بکن جبونا وی برپرسیار امایی برپرسیاریا بود کنسر منونا ام بیتا کشینه دوام بکن و بسر بخیر سلابن گرم جبوی هم شروانن آزادی شروانن قصده یا پگو یا پجدشینن و جبو گلی می برخودر ایگو جیهان تواهی به برخودانیا کوبانی گوچاوا بو سمبولا برخودانی لهمبری داگرکریا و لهمبری تروری گو ابگل برخودانیا گو شروانن آزادی مزنکرنا بهیزی پیشتگیریا بهیزی ایدی اغنا برپسیاری کی تواهی جواکیه و ایدی تب قصده بد اول جی هاتن تب شروان آزادی دا جی خواه گرتن هم جی وک شروان وک مجلس عسکری یا کوبانی هم جی دویجن چه تشت گوته سر ملی من چه تشت گوته ارکا جمعت خواستن چه گرگه هم جی جوی باری را حاضرن اما ببن برسب جهر ایرشه کی گو به سروی گلی به سروی آخر برخدانی گو هزی مدکن برخدانه کی دروکیه برخدانی دکن برخدانه کی گو کس انفدایی بی برخدانی دکن اب مینا کجی اب چبر انشر ده قرق قوزاق داجی ده تشرین داجی ام چه قاسه امکانه کد بدن ام چه قاسه کانه بن خادی لشورش در کبن ام چه قاسه کانه بن نرخی به گلی در کبن او جی ایدینا دکوی ارکا سر ملیمه اما وی دوزی بگینن سری جبو پاراستان هرمی تevlik قصده ببین اندام رهبری خوسرا کانتونا جزیره پارتیین سیاسی تevgerên jin û saziyên civakî di 5 Sibatê de ragihandin ku banga seferberiya giştî bersiv dan û gelek kes tevlî hêzên Sûriye Demokratîk qesede bûn. Derbarê mijarê de hevserokê şaredariya Sefiyaya bajarê Hesekê Ömer Elzebû axivî û ji bo bersivdana seferberiyê giştî ku rêveberiya Xwesê ragihandiye ji bo ku em li kelekên hêzên xwe qesedê parastina xak û pêkhatiyên xwe bikin em li virin. El Ozib got me berê digot em li piştî hêzên xwe ne lê em îro bibêjin em di yek çeperê de li keleka şervanên xwe nin. Ez bank li herkesî dikim ku tevlî xak û rûmeta xwe biparêzin bibin. Rêveberiya Kongreya Star Hesekê beyan xelî ji got em ji bo hêzên xwe yên qesedê rêparastina herêmê bikin li herêmê dêra zorê ne endamên rêveberiyên saziyên rêveberiya Xweser û saziyên civakî jî tevlî seferberiyê giştî bûne. Nûnertiya Rêveberiya Xwesera Bakur û Şatê Sûriya Silêmaniyê ji bo endamê Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD Dilawer Erebo û endama Koordînasyona Kongreya Star Hêva Erebo ku roja 27 Çilê de encama êrişekê dewleta Tirk de li bajaroka Çarqurne şehîd bûbû serdanê sersaxiyê tên qebûlkirin. Di saetên sibehê ve serdanê sersaxiyê tên qebûlkirin heta niha hejmareke berbiçav a jî bêşên cudayên civakê tevlî merasimê sersaxiyê bûne. لروجانا شاهدك يعني ريبازك للسياسات الدولة التركية أول شيء وإلا يعني إسا أو بانكوازي وبروسي وريبر أبودلي أما سريسي صلبو نا ظرف تشتكي نوع تبالي أو تشتكي أما يعني كده الوارد خواستين جرأت بتشيل يعني مثلا وقت رانيا
Li Kerboran û Ceyhanê herîkên 5 kes hatin binçavkirin. Li Kerboranê polîsên tevgera teybet avêtin sermalekê li gorî agayan serdegirtin di çarçoya lêpirsîna têkildarî beşdarên çalakiya şermezarkirinê ya li dijî qeyûm hatiye kirin. Di encama serdegirtinekî kesê bi navê Abdurrahman Gezer hate binçavkirin û ferdên malbatê jî radestî tundiyê hatin. Li navçeya Ceyhana Edeneyê jî di çarçoya lêpirsîna têkildarî parvekirine li medya dijîtal herîkêm 4 kes hatin binçavkirin. Navên kesên ku hatine binçavkirin wiha ye Nedîm Taş, Ferhat Kayran, Doğan Batur û Necet Eşme. Belê godan jemen û çê nîr û pêşkêşkirina naxatirê we tem baş.